Haswa kasi teng sngi jong ka pratari unai lor arja arpusan, wei urang ba ubala lam khmat yaki nong tray ban bujli thamai yaki post electric hamarai ka phon sora, ula sha lampat kan san ha ka boarding, ha ka por ba ukiyo ha wei na ki post electric ani high tension. Uni urang ba udi ba itu kerteng kumuba teli light mate, Southwest Nam Karta bat udi uba tray hapo jong ba IL sngi bon, uba pa yaki kam jong kontraktor uboyok kam ban bujli yaki post electric jong ka line electric baret lani ka low tension line. Kini ka jingja kala jia ha kapor khat wei sitengi ei bala ong bau niu rang ba ringkat ka kanhon nong tre jong u ki wan ha marai ka phon ban ti thliu ban bujli no ye ki post electric barem jong ka low tension line henrai omla ban sngo thu kumnu ulit kiu ho ti post electric badan ya ka high tension line bat sha lampat hadu bo unda khlat no uba IL sngiban ula ong baswa ban sedang ya ka kam ula dap ban ya kran bat ulain man ubala pelip ya ka line low tension bat ula dap batha ya ba teli banam kta ya ka line he Ulaong baklam pelip ya ka line katway kiwi lani ka high tension line namar bakam day ka benta ban tray ya ki post electric jong ka low tension line lani ki bahpo ka katway 1000 watt. Meni step ong shua bang chip sedau ya kalut nai. Tinggal pun yulai men ong pet ngala pot ya ka line ong wei men hoi. Tinang ta de ya don lang botu tinga yalam yu keleng-keleng ban titlupus dah teman titlupus ngong peti titlupus hang ni ngong ya katu kalan he hajrong wali kta namar balai kadending tina don namar katu suwa bangin si sedau ya katu kalut WSU uji ulang hon lupa sisngi asni nimla ban sim no mentam tapi te ya ka LT kila ban phun miau lainan tinga phun lainan ting ta yalam keleng-keleng bang tisu. Tinggal orang hayau shua banlek shua hayau nama uji wong bah kala kerki hayau. Nama hayau ban shift no ekto tu mah. Ti ula ong hoi to. Ta. Kapor ulik ban kieu aku tu not post phi dan lang na. Ngam don nama balai ngala batai haung badu pet ya kakam tu phi phila deu head mistri phila itu. Kalan he wek ta. Tengah ngala lek syakakam. Ngala syamu kisim. Hamu kisim lang apun trai ta kan hamu kisim itan ko tinang tade nalahang thi pat kia pun yang balaji kam tam ta buat kemarin nanti mawas dan lawan ngong kim yasu deh hakalan nalawan pat aga 11 kb ka 11 kb samsim sedar itu pidai pek ko ngape i yo kontraktor tu lang ngayalam manga kan gini trai tolong hang tu ngabu we head mistri hang ni ngabu head mistri tambulang hitam tiba ngalalik manga ikam ki basuk nabatai hati mungkin iki lanje te kartu ke diba ngahablek manga cibu hakin jabu mesin kontor ngahap tre manga ILT long ki bapri ki latre long ki lala pi ini ba khalat minta mo masa lempat kala kemut dei belak dang tre dang sen ni belak tre slam lah ini te kemudian benai di latre tambayang ya kawak syari ulah pendek komplit mau tu tamar balai ngai iu baru balabiang ngalanut timbang ngapa di ubru papat biang tengong iswa namar balik bah petip ya kalan kono unit long lah kamtip kamamulu long hakapur ba aiding ya kamamulu pat long itu ai hak toki di dibok itu service bala dan lupa pan ai lai hang tu haying breu di mentang idong ibu dong saya upus nar nenai mitan do kobul ngila det miskirin kobul ngila te di dibok nang tu pat ngira no nang tu senar ngira no hak di dibok tinggi aiding no i breu utre mo biang lut nanah hadang belum berubah taufik takan abang ai berubah biang ngasanya hendai ngabatai ngabatai dia ndai ba ngan sisania namar kadan kalan he namar bopi kalan he lang ubat aktif ha takan ya kalan rit sis manglaot nglabiang bas ngiban nglabiang deh kata Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya